ing problema. Nung misan king tao, problema datang iya anti yang iganti ketang tekulana. King sulod ng gayak ampon pamakdeno, lupayang kererong king gerasaneno, inyasat ing tao, neng mam problema yo, metong yang kolayat itang akakit na. Manibat king bitis, mokyat ing kilabot, angga king mirasya, bumpunaning takot, at potanging takot, king isip nekutkot, alusing mesinda kene makakimut, yata. Yang taong king sindak mesapot, pamanlinapan, tambing neng mesambot. Anti ing mebanggit king banal alipro. Ding Israelitas mesindak lakano. Uling ing problemang arapda at iyo, metungi ang iganteng balitang girero, nanantemang suryanining Filisteo, alayang katapat king palat ning iyato. King pangatik do na bapo ning palanas, manamun niya itiking sabing maparas, pati na ing Diyos daring Israelitas, pematong kita na king kayang panagkas, dapat alamuring migkusang mengangas, ban kening ikante, lage makilamas. Mapakapalaran, ing penanditayta, miras siya king kampuing magpastol tupa, at inyang dimdamne king pamanyabyana, apamanumis king lagyo ng Ehova, mineya king ari, at pekisabi na, king yana ing marap, king ikanteng ita. Ing malagwang sabi, ing David apastol, iyang minarap kening problemang maragul, at ining kulayat na mapamaruldul, gewan niyang pikalyan ining bayong sibol, ketangin at tinap, banwayang minatul, king kening maintang, karinya misagkol. Ay tapin, misulat king banal alipro, nung nanong kerasa ning budning kirero. Ining makatakot ay ganting tao, idagsan niya pala ning malating pato. Makaniyan la naman ding problema tamo, malatiyang page, ing akmang panulo. Mupin, ing masipit at tutong kailangan, iyapining matibe kasal pantayanan, agyang igantiya problemang kalaban, ing ginong malugod nakatalakwan, at ituruneing mayapaparalan, ban sambutan tayo, problemang arapan. Iniya matulid mong ibiye tamo kaya, ing marapat tamong pamanyal pantaya, keta datang yaman iganteng problema, tamo takot makiarap kaya, matibe tamulob,
uling palutano, alatang kasambut, eng Diyos, apetaya. Dakal pong salamat ken kayong pamakirantaw.